Sinaye the healer, the soul healer, umelaphi womphefumulo, sinaye Mr. Nice Guy, sinaye the president. I wouldn't call him the president because I'm the president. Yes, president. Deputy. Yeah. When we deputy, asibeke mfowethu. Yeah, ngoba abantu abakakubeki. Kufanele qale bakubeke bona abantu bavote impela bathi siyakubeka. So for now imina engisahleli siyahlalile sobukhosi engizosho ukuthi ipresident yimi. Kodwa anyway babu pastor Sithembiso Zondo ngikubizile namhlanje. Uma ngikubiza lithi iBhayibheli sawungibizile ungibizeleni. Lisho kanjalo iBhayibheli lithi ungibizeleni. Sewubabizile abazalwane lethi wabizeleni ngikubizela into eyodwa ke namhlanje. Yes. Abantu abaningi pastor Sithembiso Zondo bafile bebulawa ipride. Abantu abaningi bafile ngiyakuphinda lokho bebulawa ipride. Ngeke ngize ngiphume la endlini ngoba bengaziyo ukuthi bengigibela imoto ekanjena. Kodwa manje mangibonakala emateksini bazothina abantu. Ngeke ngize ngiphume kule ndlu ngoba babonile ukuthi angisahambi naye ukhehlelezi kanti bengithandana naye bazongihleka abantu. Ngeke ngize ngihambe ngoba vele sengiphashila ngisenamali ngoba bengazi ukuthi amathenda wonke bephathwa yimi. Ngeke ngize ngikwazi kuyoma phambi kwabantu ngoba bengazi ukuthi mina bengubhuti Madlisa. Bengazi ukuthi mangiphuma ngulo sisi eyivade ngigqoka bengigqoka iinch. Ngeke ngize ngikwenze lokho ngoba esontweni uma ngike ngaqhamuka bengazi ukuthi nguzibani. Abantu abaningi ngizama ukuthi ilife ibavalele bashayeke empilweni beshaya impakamo ukuthi abafuni ukwehla. Lithi iBhayibheli Zakewu kwathi kwapho ukuthi uZakewu ehle kuphi emthini ukuze uNkulunkulu amnike ini isibusiso. So abantu abaningi bashayile impilo bashaya ipride bashaya impakamo. Kodwa Zondo before ngiyengomeni before ngiye kubethusile because bethulusile uzobe khona uzobushumayela naye. Sunday uzobe khona impela uzobe khona iRasta mfelo uyobe ishanga impela uyobe kuMatiyo kube kunzima. So before ngiyodlala ubethusile abantu bekhumbuze ngifuna ubabingelele ngithi mina uintroduce isihloko ukuthi namhlanje sikhuluma ngempakamo sikhuluma ngepride ukuthi kunabanye abantu okudinga ukuthi behlisa impakamo ukuze bamukele isibusiso ukuze usizakale kumele uqale wehle ngempakamo uqala babingelele Zondo. Yanje mhlambe dokotela into engayi encourage la sicela umama mawunomuntu omfisela into enhle akumfonele namhlanje umvuselele uthi mngani wami mawami sisibhuti ngicela uvuke ulalele uzozwa mase kuphela ishow yethu esekubonga ukuthi mngani nami kade ungithanda kanje mhlambe nje ukintroduce singakezwe iculo ake siyibeke kwi standard grade lento ukuthi yini pride yini impakamo iopposite yakhona ukukwehla. Okay, yini impakamo impakamo ungabaza abanye abantu ukuthi bayini yini ukwehla ukushaya sengathi abanye abantu bangcono kunawe. Angiphinda Cape sibe nje kwi standard grade manje wasengikhonjwe ngenhlamvu esibhamu sengiyafa thiwa Zondo kuze sehle sithobe yini shaya sengathi abanye abantu bangcono kunawe pretend as if other people are better than you. Angiphinda again uma unabantu once wafika benza abantu bayifile special bangafili wena. uJesu bene character ehlukile ubethi mehleli nawe uyifile umkhulu hayi ufile yena emkhulu. Abantu bafuna ukufilwa bona bebakhulu ithi mawuhleli nomuntu umuntu ayifile ebalekile. uJesu behlala nesindindo sase Samaria samadoda awu5 ahlale angasibizeli ethempelini aye emthonjeni liyasisa ubeqala ukuyibona kanti ngibaleke kanje. Ubehlala nabantu abafe uhlangothi kuze kucomplain abapriest nababhali ukuthi onjani lo odla nezoni ahlale nazo azathi inyanga ayibadinga abantu abaphilile kodwa idinga abantu abagulayo. Ngizothi ke right now awuhlala ocingweni lakho awumeme nje umngane wakho awungene ku Facebook wakho awungene ku Twitter awumeme bonke abantu sizokhuluma ngepride ngoba ipride isifo kodwa imvelo misizokuphakamisa izokwenza ukuthi wehle. Every time uNkulunkulu mezokubeka top uzokubeka phansi usathane mezokushaya uzokubeka phezulu.
Right njengamanje sithatha ingoma kabethusile lapha sigijima kakhulu ubavusa abangani bakho batshela ukuthi ukhehlele sisekhona nonke Pastor Sembiso Zondo sikhuluma ngempakamo ipride kukhona abanye abantu abangaphumelelanga ngenxa yepride ngicela bafonele njengamanje nge-live ku Facebook page wami bangibuke bambuke uPastor Sembiso Zondo kodwa namhlanje ngizongincisha yena ngifuna ukuthi niyoyibuka lento ku YouTube nazonke injalo naseverele mawuhamba ngemoto ungathi nyanga yodumo mzoku GPRS wenze sure ukuthi 7 o'clock ukushayela khona ngoba iservice yethu izobe incane kakhulu ngoba sinesonto elibhizi kakhulu sobe sibhizi kakhulu ungafika lapha uzomthola uPastor Sembiso Zondo fikile mlomo kanye nawe uThina Zungu bazobe khona namhlanje sikhuluma ngepride sikhuluma ngempakamo abantu abaningi balimele belinyazwa impakamo bakhona abanye abantu abangafuni ukwehla ngoba bayabona ukuthi mabengehla lana abantu bazothini yabona uyabona ukuthi ukhethelezi uma ngeke ngathatha uPastor Sembiso ngamlethe empilweni nami ngizonyuka kodwa inkinga ukuthi kufanele ngiqale ngehle ukuze ngithole lo muntu abese shaya impakamo Pastor Sembiso Zondo over to you khuluma nomuntu osekhaya manje umkhuze ngempakamo ubhlungu udokotela engibonile phansi komthunzi welanga angazi mkhulu uzongizwa kahle yini kunobhlungu noma it's a paradox impica abadala engiyibonile ngibona umuntu onengcebo onemali ehla ethoba ngabona umuntu ongenalutho ephakama ngiphinde futhi ayikho into ebhlungu njengokubona umuntu ongenalutho odinga usizo ephakama umuntu ophakeme mkhulu akasizeki angiphinde futhi umuntu akufuneka abantu mabezokufunza bagibele idebheseni siqale siyo arrange idebhesi ubumlomo wakho ulapha phezulu there are people in life abanebhadi isifo isichitho lento yempakamo amanzi amnyama umeqo uma ngabe uphakema kunomuntu othi mephakeme manje ngombuzo ukuthi awusho uphakeme unani yini lo nayo ayu aware wemkhulu ukuthi impilo isikuvivinya ngempela uNkulunkulu esekhambela ungangena enkampanini eziclean uyokorobha ugcina usupervisor phezulu into ebalekile bekukuthi ngena ukuthi ungena ugqoke yipi uniform ake ngikhulume nomama olalele right now ngikhuluma naye manje usisi manje ayu aware kunenkampani oyongena kuyona uyokorobha kunabantu abangafona kwamanje abathi true ngangena mina ngiyokwenza ukuthi uyazi ungaye Jalden kanti ngiyokufundisa aza kusophesheya khona indawo ozongena kuzona ugobile kanti impilo ikufuna uphansi impilo izokubeka phezulu wemkhulu sengizoyile kupheleni kuthiwa omunye umlungu wakwafuya inkawu ezu10 mfethu kule zinkawu kwakhona ku2 Jake ayingahlakaniphile idlula umuntu uJake kuJake inkawu baba akahlakaniphile uJake mfethu uthi go umlungu ngelanga hamba athi umlungu Jake angifuni ukuze story kathi inkawu Jake niyazi inkawu zi10 zokunika obanana yonke indawo uJake avume masayini uyena ozoyigada inkawu wayeyiphakela ngesikhathi asithandayo ngesikhathi ubanana uphonse phezulu la uye inkawini unqaka yena usafuna zimfile ukuthi uyena oyifidayo ngebhadi kanti inkawu zizothi ukuzula eyodwa yazula kakhulu kusho ukuthi yaduka uJake akafuni ukwenza iphuthe emhlabeni nebali inkawu uJake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abuse ezinye hayibona u9 es10 iphi zihleke zinzithi shone ngale kwamawu manje umlungu useyafika isikhathi u4 umlungu ufika past 4 uJake ngizokwenza njani inkawu sezu9 abuye umlungu athi umlungu Jake why are you so down what wrong uJake ashaya isign hayi basi ushinka wezu10 ilahlekile yodwa athi umlungu what athi umlungu mebala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jake ayikho inkawu indlela uJake asephakeme ngayo usekhohliwe nayo inkawu there are people abakholwa uyezwa bakholwe baphakame bazibabiza abanye abantu ngezoni akhohle ukuthi nayo useyisoni engani umbingelelo ngathi wayibonga Jake ungakulingisho ungakholwa ube nesiphambano emhlanje esidlule esikade Yesu esinenkanyezo eziwu4 la eziwu3 ngala kodwa uze wazi ukuthi uyisoni noma uthandaza awusho ukuthi baba ngiyabathandazela baba siyayithandazela sonile asenzanga kahle nawe uyasifaka lapho uma omakhelwane musu kuhluka kakhulu kubantu abaziyo incitha buchopho zithi people don't care how much you know till they know how much you care noma uyimanager awukubingelela usiso korobhayo ungena nje Madlamini uyaphila avula khile usuku lika Madlamini asivoteli upresident ofundile no perfect sivotela upresident ozakithi angabuze kithi la sikhona emgwaqeni emjondolo definitely hayi ucross siyachaya ngawo ukuthi unamaphutha sinandaba ukuthi uyeza la sikhona asithandi kakhulu inkosi ehlele esihlalweni khona siyayithanda inkosi asithi masishonelwe sibona ithi inkonkonto sibo kade ngibizelwe amakhansela babemaningi ngithi yekani indaba zemgwaqo nani yonke lonto abantu empilweni bafuna ukuthi mabeshonelwe bekhona ngisho ikhansela
ngisho ungashuma ilanga umemuva bekhona ngisho ikhansela ibandla lifuna izambulo eziningi labafundisi abashumala kakhulu banamabandla amancane abanazo ngisho izakhiwo laba abangavuthi kakhulu banezakhiwo bana yonke into bahle ngento eyodwa makugulwa uyambona efika makushoniwe uyambona efika uma ngabe uthobile uyisibusise ekhaya uyisibusise endaweni ngisho athiwa uyi-breadwinner musukujabulisa ukuthi uma ufika kuyatatazela kucoshwe iponti clean sekufika umdala weinsuku sekufika i-breadwinner uzosatshwe na uma wakho i-pride kunabantu esifisa ukubasiza sike sihlangane kone somsiza kanjani ubani ozom-approacha musukuthi muzoshawa inyoka bese siloke simosha isikhathi ubani ozomtshela inyoka izokushaya indlela ophakeme ngayo asasokukhuza kanjani asasokutshela kanjani ngizothi wonke umuntu awuyithobe ushone phansi but siyokhuluma-ke ngelilanga ukuthi every time uma uzoba nezinto ezinkulu uNkulunkulu uzokwenza kube khona ipain enkulu ekushayayo uthi uPaul ukuze ngayiphakamisi ngingabi nepride ngenxa obukhulu bezambulo kwashiwa iva enyameni yami ukuthi ngithi noma sengihamba ingelosi kaSathane iloku ingimukula ngithi if you are extraordinary gifted you'll be extraordinary tempted temptation with the point of no reference masitshela amakhosikazi ashade namadoda namandla siyawatshela ukuthi njalo uzube ready ukuthi inkulu into ezohlukumeza lo muntu uzohlukumezeka ngokungange ezibusise ezikuwe sengiyaqeda ke right now mawungena inkinga ingekho into ekhalisayo ingekho into efrustrateayo ingekho into eqakile ungabocathi ukholwa kakhulu it's because you useless usathana kalinga uhlanya ngoba uhlanya liyahlanya ngisho uhlanya ngahle emgqonyeni ngeke likhwehlele ngeliphathwe yisiso awekho amadimoni ajaha inhlanya yonke indoda right now sesivala inkonzo emadoda makunento ekhalisayo uyaquma uluza umsebenzi uluza isithando sakho uluza yonke into indoda kuyona intshebe nembuzi inentshebe ngeke ukuthi good morning say ubona imbuzi indoda yini indoda umuntu osolve uX umuntu ethe the clock is against you wama umuntu ethe kuyilava wabekezelwa kokuphupha wasuka kokuphupha waya kwi-adult indoda umuntu esingabala ama-medals alenge entanyeni kodwa sibala imvimbe semhlanje indoda umuntu esithi usibanibani udlulephi siyamazi eshiwa amanye amadoda engamsizi siyamazi eshonele ubaba wakhe eshonele uma wakhe kodwa wami wapatanisa indoda umuntu ocasula umuntu osifazana ulaka livuke kodwa bese yabreka athi umuntu osifazana akathinto kodwa ulaka livukile kodwa bese yabreka athi umuntu osifazana akathinto yini indoda umuntu obona intombazana igqoka isikete esincane siwukora to skate bese kwakhona into eyenzakalayo makuvela ama-tattoo phela indoda kunento enyakazayo ubona umuntu esifazana kodwa uma umcela uxolo wanqaba indoda umuntu okwazi ukuthatha no as an answer akabambi ngenkani yini indoda into ethi mayingena ekhaya kubonakala ukuthi light yangena ubona ingane ihleka ubona umuntu esifazana emoyizela ngivamisa ukuthi uma uthanda nesithando sakho anoke nibukane emehlweni maningahlekanga nihlukane every time mabuka isithando sakhe emehlweni uthi nga funeka sike sithi ukuhleka kancane ubuzo uhlekani naso sithi wena uhlekani akufuneka ubuka umuntu wakho ngibukani yini usufuna ukukhini indoda umuntu othi mefika ke bafethu enthi mina se-Eden mkhulu sifayitha amadoda sengiqeda uNkulunkulu uAdam uthi Adam akuhle ukuthi indoda ihlale yodwa salithatha ngomoya ke lelo verse thina sagijima sothatha amakhosikazi osonto namakhanda amakhulu kanti le verse kwi-standard grade lithi Adam it's not good for a man like you to be alone akhona amadoda right ukuthi abe wodwa kodwa hayi wena Adam indoda ubenjani uAdam ku-30 seconds one uthi uNkulunkulu uAdam protect le nsimi indoda umuntu ozoniprotect ekhaya nifile safe. 2 Adam cultivate le nsimi make it better cultivate indoda umuntu oyokufika ungena incwadi uyibonisa unelenas ikufika unelenas uyibonisa unelicense uyifika ukathi unelicense uyibonisa udrive ikubonga ithi baby ufikanga ngeke ngifike kuleli zinto nje indoda ngiyanicela ke abantu besifazane ngiyacela walaleleni amadodeni wahlonipheni amadodeni ungayicomparison indoda yakho nendoda kamakhelwane. Better the devil you know than the devil you don't know. Changing partners is like changing troubles. Ukushintsha amadoda kunje kokushintsha trouble. Ayikho indoda engenawo usathanyana wayo emhlabeni uyozufe. Bekezelela umyeni wakho, bekezelela indoda yakho. Yakheni impilo nixoxe, communicateani ningaconfrontani. Musana ukugivana kodwa xoxani. Nginifisela into enhle emakhaya wafudumala emakhaya baphila abantu. Sizothi nje Father's month asiphume kahle siyangena kwebesifazane next month.
Abona manje sakushubile kwashube studio Dictionary ndawo ayithi umndeni uphakathi udokotela uKhethelezi uphakathi uDr Kethelezi ukhona naye uPastor Stembiso Zondo Dr Kethelezi kushubile studio kwashube DR Kethelezi kukhonto zowenzeka Saturday lapha kodwa uzoyibona ivideo izophuma lapha kwi Dr Kethelezi YouTube channel featuring Mampintsha lapha uzobe khona uPastor Stembiso Zondo on Sunday lapha esontweni kwisithelo sika Jehova uzobe ezoshumayela noma ezomotivate uthi inyanga amadoda indoda ethi noma inama pains kodwa ibekezele indoda ithi noma kunenkinga ekhaya ingaphumeli ngaphandle yoxoxela abantu kodwa isolve inkinga phakathi ekhaya indoda imshaya umfazi kodwa umfazi abayigolide indoda yamhlonipha umuntu wesifazane iyathoba yehlele ngezansi indoda ithi noma isibona iskate uthi cha ugqoka 2 cm iskate kodwa ibambe indoda accepta umuntu wesifazane esetha ngisakufuni idlule ithi cha nayi ngiyabonga nami ngiyadlula indoda iforced kunamadoda njengamanje ahlukumeza abantu besifazane abathathamela ngezibhamu kodwa befuna ukuthandwa ngenkani indoda ayikwenzi lokho bafowethu into engisho namhlanje ngithi uPastor Stembiso Zondo siyabonga imotivation asinike yona sizoya engomeni kafikile emlomo ngithi mina fikile awusinyakazisa sisifikile njengamanje sizwe ukuthi wena uthini lapho khona kodwa qobo uthatha into othola ingoma kapi sisifikile uthi Jesu uyangenelela uma izinto noma sezifika uma usathane edlala ngawe uJesu uyafika angenelele uJesu angene empilweni kube sengathi nawe awubonanga ukuthi kwenzakaleni kodwa ke ngiyayithanda lena esho uPastor Stembiso Zondo ingoma ngithi mina inyanga yobaba lapha esithi thina obaba hayo babayi obaba Jesu uyangenelela ake sizingoma kafikile lapha ethi yena uJesu uyangenelela nayo Pastor Stembiso Zondo khuluma ngokwehla khuluma ngempakamo abantu abaningi bashayila impakamo kufanele ukuthi wehle zake uyehle emthini ukuze izinto zakho yilunge uzake wayumthelisi indoda eyishonisa ngemali yayaziwe endaweni yasezweni ukuthi le ndoda impela ayehli komunye umuntu kodwa kwaphoqa ukuthi ehle mayifika uJesu wathi zake ukuze ngikusize kodinga ukuthi wehle kulowo mthi wehlele ezantsi wathi uJesu namhlanje zake ngiyolala kuphi emzini wakho wehla kodwa uzake kwaphoqa ukuthi uzake ngoba wayazi uzake kunabantu abangathintwa empilweni okwazi ukuthi abathintwa obani laba kunabantu abafana kodwa kwazi ukuthi lo muntu uyagibela imoto lo muntu mayisefikile kufanele sikhiphe red carpet agijime phezulu kwa red carpet kudingeka ukuthi wena tshela abantu ukuthi susana red carpet mina ngisengahamba emhlabathini ngoba phela akekho umuntu wazalelwa ku red carpet wonke umuntu wazalwa ehambela emhlabathini so uyindaba wena ufuna red carpet so ke kufanele ukuthi sehleni bafethi pride iyamshaya umuntu kunomuntu ongayitholanga iposition ngoba belungu babonile ukuthi uthema ifike emsebenzini ebe behavior uthema isekwazi ukubhukuda wathi uZondo ngelilanga ungamdeleli umuntu wakufundisa ukubhukuda ngoba amakhakha sanjani awafani size awafani kunabantu abadelela baze badelele ama managers wabo ngoba yena useyazi ukuthi cha umsebenzi uyawushaya lo muntu kuthiwa hayi mase kufika uzibani umsebenzi impela uyashayeka uma esenconyiwe wamoshwa ukuthi wangconywa abantu bamoshwe ukuthi banconye umuntu uma kwamncoma ukuthi wacula kahle sisesontweni uzombona usefuna ukuthi ke hayi umncengeke esontweni kuzacule bafowethu kudingeka ukuthi singafuni ukuthi sincenge nikhumbule ukuthi uSlay Queen ukhona ngomhla ka8 August of which it's next week Saturday sizobe sine special esihamba phambili esihle kakhulu sinama products amasha epharmacy sifuna ukwadedela lama products sifuna ukuthi nizifikele mathupha epharmacy kanti ke futhi angathi siyalunga indaba yase Johannesburg East Mall sibhizi lapha kune chemist ezoba khona iyalunga impela but sizowenza u2 ama pharmacy eGoli because yabona ukuthi iGoli angathi lithanda ukwalikhulu noma awu2 noma amathathu e1 izoba sePitoli kuyalunga impela yonke into ihamba kahle lapha ningakhohlwa ukuthi Saturday ngithi kusasa ngo11 o'clock ekseni ikhona music video ka Dr Kethelezi ezodroshwa lapha featuring uMampintsha izobe ikhona lapha nibona ubuhle beKZN bakhulumile abantu bathi sicela Kethelezi uede lokho uphinde uede lokho sikedileke ngikuzwile ukukhala kwabantu sakuzwa lokho kuzobe kushubile impela Sunday uzobe khona uPastor Stembiso Zondo uzobe khona uThina Zungu uzobe khona ufikile emlomo bazobe besho kanjalo bethi ungithatha lana angibekelana uJesu unobubele nami bathi Pastor Stembiso Zondo before ngibaleke mfowethu awutshela abantu ukuthi wena mabe kufuna abantu utholakala kuphi kanjani singakhohlwa ke mkhulu ukuthi abantu into sibatshela wena manje ukuthi nje Nkosi ngifundisa inkonzo yokwehla inkonzo yokwehla awemkhulu ukuthi kunemizi engabuyelana manje oyedwa mengathi ngiyaxolisa
ungaphakama uzivule ukuthi ngiyaxolisa kunabantu abalele esibhedlela bafakwa ama drip kodwa mangangena umuntu oyedwa athi ngiyaxolisa sibanibani angavuka ema dripini umuntu ungaphakami uzohluleka ukusho igama elilula kanje ngiyaxolisa kuze kubuyiselane yonke into abafuna ukungithinta ngicela SMS la ku 060 346 62 51 Angiphinda again 060 346 62 51 asihlangane Sunday imkhulu sine appointment with the unseen God. God can use a problem to solve a problem. That's all. If you are down to nothing, God is up to something. Thank you. Nikhumbule ukuthi uPastor Sthembiso Zondo uyawenza ama one on one umuntu ofuna icounseling shayela nje ichemist likaKhetheleze officeini ubook appointment yakho you will also get ama prizes khona inamba yasekhemisi uzoyithola ithi yona 031 321 5589 031 321 5589 kanti ke mawufuna ukwenza iappointment ufuna ukuzobona uKhethelezi uthi 032 948 6017 032 948 6017 kanti ke futhi mawufuna ukuthi wena uthi mina ngine surprise kaKhethelezi ngine surprise enzima kamkhulu nami ngifuna ukuthi impela ngithi ushintshile umndeni wami le surprise yakho ngicela uyiplane nalomuntu lona uDr Mnyama noma uDokotela Mnyama thatha le surprise niyiplane naye unayi group anayo laphana niyiplane nayo lento thatha le number niyiplane impela nithi hayi sifuna ukusurprise umkhulu ithi 073 923 4734 073 923 4734 umuntu ongazi kangcono ke loyo ozobuza uthi ngempela umkhulu uthintwa liphi button mawufuna ukuthi agqume kakhulu ayiphezulu wazi ngisho naliya moto engiyithandayo otherwise mina noZondo sithi sinithanda ngothando lika love ingoma esonishiya ngayo sonishiya ngale ngoma ethi thina ngicela inkonzo yokwehla ngicela ukuthi ke wehle sho kanjalo ufikele emlomo niyamazi ke usisi odumile kakhulu usisi odume ngendumiso odume ngetende niyazi ke masiqala sikhula siyabazi labantu abadala emkhakheni wokucula usisi impela othi maseyishaya izwi lakhe libusisiwe uzobe khona ke lapha emahlabathini endaweni yasemahlabathini ngosonto uzothi ngicela inkonzo yokwendla inkonzo yempakama yehle bafowethu sho kanjalo ufikile emlomo bafowethu mhloniphe mawumbona uthi fikile sisifikile ngiyakuhlonipha mina lapho khona ngoba usithathe kwamanye amazinga wasibeka kweminye izinga yabona maseyisho kanjalo lengoma ingivusela isithunywa ngoba uyicule esemoyeni ake sijwayelele lengoma sukuma mama sukuma baba uthi mawushayela laphana ubathandazele driver abantu abagibeli bakho bathandazele natsoke